Genese kgaolo ya pele. Ya ba modimo o re Basotho pusong ya Tonakgolo monnaka ke tla hlaisa kgwedi e kgubedu. Mme re tla ba le mefuta e mmedi fela ya basadi. Re tla ba le basadi ba bohale, basadi ba sebete sa ho tlelapa manese, basadi ba ka reng monna a tene ka bopinki. Re boetse re tla ba le basadi ba tshwana ke re basadi bana bo mantsho, batho ba menoto e mesesane ka nyanonyana tse babang, batho ba tshudifahleho ba ka itlotsang ka lipstick e kgubedu molomong e re ha o mo re hedi o sa mo shebisisa o bone ka o bona bibile. Basotho re tla be re tshwere hlakantshusu comedy night ka mono ka Mafeteng sekolong se phahameng sa Tshakgolo mono. Athe teng ho ya teng ditekete ke 25 ranta fela, empa mohla monene monyako e tla ba 30 ranta. Athe teng mo re tla be re kokopela re na le banna bana bo butsi bo mokotatsie bo sematee antsa re tla be re na le banna ba thata ke tsho banna bana bo ngaka dianya. Letsatsi lona ke di 11 August selemong sona sena se hodimo. E tla be le Moqebelo, re tla qala ka hora ya 5 mantsibua re tjhaisa ka hora ya 6 hoseng kobo di sankga bosulu. Ha o batla ditlhakisetso ntshware nomorong tse latelang 59810455.